Mada ni iki wabwira aba YouTube bo mu Rwanda muri iyi minsi? Murakarindagira. Yaka uramutse umenya yuko uri bupfejo wakora iki? Nanywa byeri nyinshi. Indagira. Nsabe ukurikije ibyo Yaka mwana avuze wamubwirira ijambo. Kwera. Yaka basi subireho. Nari nkubajije ngo uramutse umenya yuko ejo uzapfa wakora iki uyu munsi? Nanywa byeri nyinshi rwose nkagenda mu munyenga. Wa mugabo wese nihe nama wagira umuntu uri kureba iyi video? Ntukagisha inama umugore wawe kuri mukeba we. Nihe nama wagira se umusirikare cyangwa umupolisi uri kutureba? Ntukagisha inama ikigwari kuby'intambara. Ayiwe data w'Imana we. Tuvuze abasirikare ndibuka warayankomye agakonje. Ntukazagira umusirikare ukumenyera. Umusirikare ukumenyera. Mitsu kuri kwikoroza. Ndakamenya. Bro, wowe usinziriye ubu uri kurota uri gukora iki? Mba mbona ndi kurya amafuku. Ubwo se nibyo urota gusara? N'inyama z'inyoni nazo ndota ndi kuzirya. Kanyo umuntu ajya kurota ibintu nk'ibi ngibi byagenze bite? Iwo ni umwijogonyoro muba muhazi. Bria uzi ko wazanye ikibuno? Nsanzwe mfite ikibuno kinini nuko nyine umuntu abateye nabi. Bria hagati aho wambara n'ibipantaro bibipe. Ubundi si muri ipantaro iki kibuno wakikura. Bria wowe wazabagishije amabere ukamera nka Jory. Ntago byakunda, ntago birari ibintu byanjye byarananiye. Ego wa mana. Ngo witwa kateretswe n'Imana ariko. Akateretswe n'Imana uwo azengereje abaturage. Mana nyagasani dukunda. Mada we ngo ukigera i Kigali kugira ngo ubyara abana benshi byakugendekeye bite? Inzi Kigali imbori birandyoha nta soko ngira nzabagurisha. Ni iki kigutinyura kigatuma uvuga igitendo nk'icyo giteye ubwoba? Ni ukuvuga ngo ngiye kuvuga gutya icyo gitendo nuko nahuye n'icyo kibazo ngiye umuganje akaba afunze. Nyirabutabu ni iki wabwira uyu mugore uri kuvuga urya? Sina wanjye gahura n'abacinyi. Ngiye kubibwira mudugudu. Tudacinjegera mu rugo mudugudu ntabwo twara turi abantu. Akanyanga mu mutaranda kakuroga. Uyu mugore nawe ni isasu arambwiye ngo uwo mutwe yawe umenagura ariko ngo reka yigendere. We! Ntabwo uzi wari ushatse kwigereza. Wambeza amaze wawe. Niyo wasenda iki? Kabazo mba nibaziye nkubonye buri gihe uri kumwe na rubanda. Ubundi Nyirabutabure ni muntu ki uri bwoko? Ndi isasu ry'umukecuru. Kanyombya inzoga Nyirabutabure na rubanda babanyweye uzibona ute? Uzi ko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba. Azirana gukona. Madamu Sabe ni iki wavuga kuri Sabe wawe wagusize? Ubuzima twabanyemo bwose bubi n'ubwiza yagera ahantu heza akashaka abandi bakobwa. Uyu mudamu ko yabuze umugabo se akiri muto ubu tumukorera iki mana yanjye? Cyangwa nzova mujyane Sodoma. Mada ngo Nzovu yakubise umutwe muri kaburimbo ngo avuye gusambana. Ubundi umuziho iki Nzovu nk'umuntu mu bantu? Kandi ikintu muzi nzi ko akunda inzoga gusa. Akunda inzoga, ibintu by'abagore ntabwo bimuzi. Roki Kimomo kirabiranya. Ibintu bya Sabe wabitubwira ko uri umuntu w'indani wo hafi wa Sabe? Kanyarenze. CEO wowe wabivuga iki uje gukora iki muri industry nyarwanda kubona ibintu byakomeje kudogera ngo ibya Sabe ngo ibya Irene ngo ibya Yago wowe uje gukora iki muri industry? Gutaga susuguro nika kibi bitumitanyina nika. Mbega ibitutsi bikabije. Ibitutsi none nta nubwo bigituka. Wumva bituka icyo biti kiremwa muntu. Biteye ubwoba, biteye isoni. Ibi bintu bikwiye gucika pe turabirambiwe. Bageze naho batuka ababyeyi b'umuntu. Ese ubundi izi ndirimbo bajya studio barazirikodingira bigenda bite? Sinzi hari indirimbo ureba umuntu ngo yahanze witwa ngo n'umuhanzi ukibaza nk'uyu nguyu yayihanze yanyoye ibiki? CEO
CEO wowe ugiye gusohora indirimbo ugendera kuki biterwa n'iki? Ingoma nje nsora ni ingoma nakunze. Wagiye ugenda ku marangamutima y'abafana se nkatwe, reba nkanjye ubu ndagukunda. Kumbwira ngo nunkunda cyangwa urankunda ibyo ntago bindeba. Yembare urabona CEO aramutse agiye mu rusengero akabatizwa, nakaye karimbo wamurimbira mbese wamutura muri make? Ukura umuntu muri kumera ukamuhindura. CEO uremeranya natwe ko utazongera kuduha imiziki mibi irimo ibitutsi? Je niba nagwaye ingoma niyo mfite ntago negeka icyo nsohora. Kuri telefone turakumva, ni ikihe kibazo ufite? uwo muntu Ni umuhanzi. Nyakubahwa Bwana Thierry, we yumvisha umuntu nk'uyu ari kurimba ibi bintu wibaza iki mwawe nk'umuntu mukuru? hari igihe wibaza ati yari yanyoye ibiki uyu muntu ajya guhanga ibi bintu. Ugaruke ku murongo wa telefone, ni iki mwabwira CEO mumugira inama dusoza? uwo muntu wasaga abonye urumozi. Bwana Muyobozi mfasha twiyame CEO ntazongere gukora ibi bintu bibi n'inyandagazi. Bihanangiriza abo bantu bose bari bwiyumve muri ibi mvuze. Abantu wihanangiriza subwo ni nkabaye. Hari bahanga ibishegu bogeza ibikorwa by'ubwomanzi n'urukozasoni n'ubusambanyi. Esa utabeshye ngo urasambana koko cyaba kubeshye? Yes, ndasambana for real. ndagufutije mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igufuse ndayipfunze. Isa ibintu nesavuze nawe umurebye koko wabona ari byo? Nibyo kabisa. Shiramo agasirimba. akanyanga mu mutaranda kakuroga. What kind of this dance? Tonari iriya mbyino bayita ngo iki ko nzi ko uri umuntu wa mbere uzi ibintu byinshi? Akwiyamyama. Akwiyamyasha. Pastor ni iki twasabira Sabe kugira ngo azahinduke? Imana izamuhindura. Ibaye itaraguhindura nawe ngo iramuhindura. Abakobwa namwe imyambarire yanyu turayirambuye mu rusengero pe. Harumwe mperutse kubona ndahwera mbura uko ngira. Kandeke kubivuga byoja kugira kuko ni kuri YouTube. Ni gute se ibyuki bikomeje gushakira hiti mu rusengero? Umuntu wese ari mu kugera mu kanisa akumva ko nadatambuka hajya imbere ngo afate microphone avuge. Yego. Tazomenyekana. Yabonye avuze bikanga se abigenze ate kugira ngo bose bamumenye? Akazamagira uca mu ikanisa ngo umwe ngo atanza kabizu mu ikanisa. Ibyabaye ku isabato se byo urabimenye? Nari mpare narabikurikiranye. Umukobwa nta n'isoni na nye yari isumbukuruje abakubise pasteur akabizuda. Ariko iyo mpaba ko kabizu mba naragafatiye mu kirere. Joyeuse kugira ngo utere imbere ubone amafaranga menshi wifuza ko twe nk'abafana bawe twagukorera iki? Ikintu nasaba abakunzi banjye nuko bajya bamfasha bakakora subscribe. Ikindi wifuza ko abafana bawe baza bagukorera ni ikihe? Bakadorodaninga ibintu mba nashizeho. Akanyanga mu mutaranda kakuroga. Aha, courage da. Courage. Lemon parankwi. Buriya maze kuzana ibondo. Nta muntu urya uvuvuka. Buriya nizere ko atari njye uri kubura. Mu nama y'abarya umureti mu gitondo ntago nakubonye nago ugeze bitabira. Kasta nyuma yo kumva ishavu newe na Briane tubigenze dute? Turaya tubamenyesha ko ejo kuwa gatandatu saa 7 ari inama y'abantu babyuka barya umureti. Abwira n'icyitonderwa. Nyamuneka hatazagira uwadoda uzazamo. Aravuze ngo subiramo ntibumvishe da. Nyamuneka hatazagira uwadoda uzazamo. Atuva ku banyamereti tujye ku banyamadodo. Izo dodo ni za Clapton. Byimirire ndumva ari danje. Madamu uziki ku muntu bita Ndimbati. Abuzi ko wifitiye indimeze nk'idegede ry'ibihumbi 6. Venusia.
tuve mu madodo twigire mu mireti. Mu nama y'abarya umureti mu gitondo ntago nakubonye nago ugeze witabira. N'ubundi sinkunda imireti nikundira utunanasi n'utuntu tw'imbuto. Mu nama y'abantu bamara kurya bakarenzaho ka deseri sinakubonye. Singibyo sibyo tubabwira. Yakoze byo no mu karima k'iwacu k'ikikoni imboga zashyizemo zarumye. Ni witabiriye ari nimbwija zigora zanga izo ntago ari turuwaza kumva. Yamaye nka data turashize none. Reka kunyurira umbwirire uri uhora gutuka bita Aisha. Inama z'indagara zikunani. Usibe. Shasha kubera iki wikundira uturagara? Kugira ngo ntavuvuka. Ntavuvuka. Aravuze ngo ntavuvuka. What? Ntavuvuka. Hanyuma Bria niki wabwira Aisha? Nta muntu urya uvuvuka. Aravuze ngo nta muntu urya uvuvuka. Ariko biri tureke ikiganiro. Tubanza tuvangure indagara n'amadodo kwabyo. Wamanike muri dodo wikifatisha kinamse mu mirati kwaje. ndagiye. What's up my people, it's your boy Sasoji aka Challenge Mano Challenge. Ni rasta ku mutima imana mu buzima beef ni kuruhande. Nizera ko mumeze neza kandi mumaze kumenyera YouTube channel yanjye. Ikintu nashaka kubabaza nshaka comment zanyu. Niba naza nkora Sasoji Challenge nka zino nyine mwarebaga cyane naza mvangamo na zira street show zo kuganiriza abantu abafite talent tukabasura ewa murahitamo street interview cyangwa se nkore Sasoji Challenge zonyine cyangwa se mbikore byombi. Ubwo murambwira muri comment kandi mwibuke ko ibyifuzo byanyu ni itegeko kuri twebwe. Kandi nongera nshimira umuntu warebye video akaba yegeje hanga rwose umuntu w'ingenzi umuntu w'umugabo. Wibuka gukanda share, like, comment niba ngombwa ukore subscribe. Kandi umuntu ubishoboye amwabonye ko nashyizeho membership ntabwo yenze cyane ari amadolari 3.99 2.99 6 kugeza kuri 12. Ko wishoboye wadusapotinga basi nyuma y'amezi 3 ibintu biba bimaze kugera kuri standard nziza. Ndabakunda n'umuhungu wanyu Sasoji. Thank you for watching. Mwakoze. Ndabakunda.